Әл-Уахид. Алла Тағаланың көркем есімдерінен толық мағынасы жалғыз, барлық құдайлық сипаттар оған тән. Одан басқа құдай жоқ. Алла Тағала арасында жалғыз, сондықтан Аллаға ғибадат етіледі. Зікір етудің пайдасы: жүректің сергектігі, дұға тілектерінің қабыл болуы. Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид. Жалғыз. Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид. Құдайлық сипаттар оған ғана тән. Я Уахид, 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 Я Уахид. Алла Тағала дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Жүрегіңіз сергек болып, дұға тілектеріңіз қабыл болу үшін Алла Тағаланың осы көркем есімін үнемі зікір етіп жүріңіздер. Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид. Жалғыз. Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид. Құдайлық сипаттар оған ғана тән. Я Уахид, 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 Я Уахид. Жалғыз. Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид. Құдайлық сипаттар оған ғана тән. Я Уахид, 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 Я Уахид. Жалғыз. Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид. Құдайлық сипаттар оған ғана тән. Я Уахид, 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 Я Уахид. Жалғыз. Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид. Құдайлық сипаттар оған ғана тән. Я Уахид, 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 Я Уахид. Жалғыз. Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид, Я Уахид. Құдайлық сипаттар оған ғана тән. Я Уахид, 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 يا واحد
يا واحد. жалғыз. يا واحد. 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 құдайлық сипаттар оған ғана тән. يا واحد. 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 жалғыз. يا واحد. 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 құдайлық сипаттар оған ғана тән. يا واحد. 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 жалғыз. يا واحد. 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 құдайлық сипаттар оған ғана тән. يا واحد. 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 жалғыз. يا واحد. 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 құдайлық сипаттар оған ғана тән. يا واحد. 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 жалғыз. يا واحد. يا واحد. يا واحد. يا واحد. يا واحد. يا واحد.